selokhu ngazalwa mina akaze ngicele donation enikoze ngi50 ngathi ngicele donation izoso ntaka baba ngizosho ukuthi nawe mfowethu ufuna kube usukhulile khula manje izinto ezine uyibuke ngeso elijulile ngaphambi ukuthi uzeseke ngoba awukwazi ukuthi wethenjwe isociety bese utholakala wezinto eziseceleni ungayibuzile futhi kumina into engiyishoyo la kumfowethu ndabandaba futhi ngoba ngiyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu bekuthathela inqumo ngoba kufanele ukuthi ngifile mina makuwa nje bekuthathela inqumo becabanga ukuthi into engasiza yini basuke bengarong abanye babo kodwa indlela yokwenza suke irong selokhu ngazalwa mina akaze ngicele donation enikoze ngi50 ngathi ngicele donation ngisithu sakithi leyo nto leyo ayivumelekile ukuthi ungayenza mawumuntu abantu abakwazi ukuyihlanganela ngendlela abayihlanganela ngayo futhi okwesibili mina la ngokwesigaba engikusona